minggu kemarin oke aya nu bolos masih orang tua sok kotor belum tiket bolos lagi mau terus sakit Asa cara teh kieu teh. Boleh. Ayo. Guys. Kita seharian kieu euy ya semangat ya semangat ah saeunggeus ieu kan belum balik ayo si Reski Tito jeung ngapa kemana asa teu katingalin ki tadi nyanya asa tadi mah izina ka WC dah nama balik teh sih yeuh aya bae mana euy? Duh, aya wae mana? Kas mana emang ketinggalan segala? Ayo teh nyokot ya. Bung. Ayo teh nyokot ya itu baturan ya. Ah, saya lah. iya lu kabur kita di teh tunggu speaker teh datang deui ya dengekeun ka masjid teh salat subuh edit bari mau nyere kudu tanggung jawab atuh ulah bawa speaker wae tuh dengekeun Nekeun. Ka pasar rek roket. Baikna meuli bisnis jangan arah tiket bisa dibeli-beli. Ka sekolah mau kabur, pas dijual menang capek. Arona kapaksa kabur soalnya lapar jeung capek. Atuh tah. Gue endok separapat. Pas balik udah rampung. Anu teh mata istirahat lain teh nyapu. dengekeun ya main saya di warungan balikna mau gorengan tiketnya ku babarengan olah sorangan-sorangan ala bulan beresan tau aja ada lama terus dipikir orang nggak capek apa tuh suka Gue satu. kan bersatu tiket dengekeun nya sare-sare mainan di walungan tuh jadi tiket semua di baturan awas ya ulah bisa nggak sih dipotong gitu? Aku ngeliat aku takutnya si Pitonya kayak gitu. Apa sih tadi aku lupa? Tinggalin aja capek teh. Aisyah kan jabar lu. Tinggal sedikit datang dari ini. Oh iya pantun ya.